Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryetay wita alawas a napauluan. Sagrado akalaysa, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Kat impatag mo matkas anak, madam? Wan, tawan kat nga rod anak ko. Dinungdungok ta nasingpat nga ubing. Madlaw amistiso, saan ka di? Wan, madam. Ngam idiin sangpet ni Pangulo. Madlaw nga anak ti marigrigat. Ta saan mo tanginginaan alupot ti arwatan na. Saan ka day, madam? Ay, imbilang ko nga anak. Ngam ita, siguro di na kun ibilang nga ina, tapimanaw kat nga rudan. Kasanugayam no agsublay. Kat adan asawa na, madam. Kat ipatag na kayaw kaspudpud no nga ina ti asawa na. Ha? Ibilang na kas pudno nga ina, kunam? Wan, madam. Adda dagiti marigrigat nga asikasuan dati na kay kamanganda no daytoy ket masakit wenno nataengan. Adda met tibak nang akadurmen dati na kay kamanganda nang runa no masakit. Adaman na ibaga kanyak itay ni Soraya. Anya ti imbaga na, takasla na patigunay. Nungay ka no sumangpet ni Miko, kat adda kadwa na amarigrig at ababayi, ngam nasingpet to kadata. Sumangpet pa ingatan ni Miko. Day tangarod ti saludsod. Idisimmang bay iti biyagta, nagbalin a kumpleto ti pamilyata. Hanggang ita, napnapanan na nga ta. Ang mga nupudno ti imbaga ni Soraya, ngaddan sa bali a babae iti biyag na. Sigurado ang maadaan iti anak, akas ken kwa na anataer, ken mistiso. Hadda kumamet umariwawa nga apo ko ta no agawid. Huwan nga rod, nabayag nga awan ariwawa ti ubing di ti balay, manipod di makkel ni Miko. Ita, awan pa'y urean niniwan a makita di ti balay. Namin pinsan ang nagpukaw akas lasok. Oh, mailiwak matan ken ni Miko. Natulag yung ka din? No kaano nga umay di mang kasar kada kayo? Naira na nga ada ka no ijay Thailand. Iso nga inton sumangpet to kanon. Maitantan nga rod no kasta. Saan kami mat nga agap apura? Tawan matan di babae anak kaitulagan ni Miko. Adda nga rod pagsayaatan na di pa nang ibagada ang mapukpukaw ni Boss Miko. Ididida mabirukan. Nasaktan siguro tirik na ti babae. Iso apim manawan. Saan ka di anak ko na ni Ali? Apati pamilyana kat napanmutan iji abroad? Kaslakastan sa kano. Gapo siguro, ta saan anatuloy ti kalaysa? Iso apim manaw da. Kasanumat ngamin, kat pilitan dati tao amang ikalay sa iti di namat kayat. Kasano pa'y amaawagan iti sagrado no kasjay? Saan ko maadiktaran tinaganak? No asino ti pakiasawaan ti anak na. Pudno day tagayam. Saan mo't nga isuda ti makidan na? Mayat ti damag an amwak, bro. Ibagamon no anya dayta, tapno amumimet. Kuna ni Manang Soraya, mailiw kanukan ka ti dadakkel mo. Anya? Pudno ka di dayta. Saan da nga tangag pampamarang laeng? Tapno agawidak. Panagkunak kat saan, bro. Nang runa, tapi manaw tinang itulagan dakan ka. Mailiwak matan kadakwada. Ngam adala ang amak ko nga agawid iti balay. Adda ka di planom nga agpakita pa'y kadakwada? Urekas kasano. Utang ko pa'y laang tibiyag ko kadakwada. No didak pinidot kan pinagadal. Saan ko makakasto iti kasasahad ko ita? Pudno day ta kunam, bro. Inaramid da mo ti pagrabanganda, kas naganak. Manod nga aldaw adi ka rimrimwar iti silenta. Rumwar ka kumatap no mawatwat mo't ti bagbagim.
Apay akas lasan na sumamay tinted ti doktor nga agas. Imbalakad ti doktor nga agwat-wat ka. Saan ka akanayon ang nakaidda, ta kumaro ti rikrik naem. Masadutak nga agunay. Kaya't ko tinakaidalatan. Saan mo nga ipalubos ang nakaturog ka akanayon? Kasano alabanak da ito'y kinasadot ko abumangon. Mayat ko no at lamang sa labay kanya kamagna. At damot sa rukod mo. Kundi kamot ngamin kabailan asal labayan. Bayan nakpaila nga maturog. Ay, saan? Inak mangayam iti lalaki amang sa labay kan ka, tapno magna ka. Kanya ka di mapaspasamak ka ni Pangulo, madam. Ay, Jack man amo, simadot-mat una yun. Kanayon ang maturog. Idi saan ang makapangpangan kan makaturturog. Ngam ita, kanayon matan amat maturog. Saan nga ta amay mayat no agawid dito'y ni sir? Amangan no iliw namat, madam. Kasano kumapagawidan, kat saan tayo mat nga rod nga amo no ayan na. Saan nyo ka di adosaan no kas pangarigan sumangpet, madam? Kasano pa'y adusaan ni Pangulo kat nakapsot nga rudan. Ang mga no iliw namat ti makagapo isungag saksakit. Kailiw yo kadimot ni sir, madam? Wala. Idinabiit pa'y apimanaw, kasuron kan kapungtot ko. Ngam ita taawanan di ipaasawa mi kan kuana. Kailiw kumatan. Kaawatan anapatag kada kayo ti anak yo, madam. Mabalin ka di amapan kay Jibalay. Agpamam mo kagayem ko. Pada sa mariknaen, no kayat da pa'y nga agawid akwen no saan. Sige, bro. Amok ti kayat mo mapasamak. Agyaman ako na ikan ka, bro. Sapay ko ma, tamayat ti banagan ti papan mo Jibalay. Italaang nga makita dakdag iti dadakkel mo. Sika ngamin tumumay ijay balay no ka. Nulakat madlaw mo adida kon kapungtot. Agpakita ka dakwada. Total, awan matan di ipaasawad ako makanyak. Sige nga rod, bro. Sapay ko ma, tamakaawit kamutan ijay balay yo. Tartari gagayak madlayta, bro. Kayat kumatan amakita dagiti dadakkel ko. Saan ka ngagdanag, bro? Patsak, makaawit ka iti mabiit. Agsarita taman, Maro. Panag ko nam nga ta, kat awatan dagiti dadakkel mo ti anak ko. Nadurasan ti anak yo, nana. Ammo na nga imatunan ti negosyo na. Pagparangak ako kuha na ti abulan, tapno di da umsyan ti agbalin nga asawak. Maaraamid mo dayta, Maro. Aramidak ti amin, para iti ay ayatek, nana. Awan sa bali, no di ti anak yo. Sapay kumata mataginayon ti ragsakyo, inton agasawa kayo. Ikarik asaan ko apagladingitan ti anak yo, nana. Namnamaak dayta, Barok. Sapay kumata maparaburan kayo iti adu nga anak. Kabalan lakit din ni Ira. Apay ki dinasaan, nana. Adda ngamin dagiti agasawa. Asaan da maparaburan iti anak. Masakit mo't gayam ka no ni Pangulo. Nakapsot ka no. Impanday di ospital. Day tati imbaga ni Manang Suraya. Anya? Apay masakit? Saan ka no ang makapangpangan? Kan makaturog. Ang amita. Turog ka no mo naturog. Ha? Taapay ka no? Day tamot timbaga ni Manang Suraya. Ay, idi damo kanayon kanu analiday ni amo. Idi kwan, saan unay amang mangan, kan saan ang makaturog. Anya? Talaga ako mapsot no saan amangan kan saan ang makaturog. Anya nga ospital tinang ipanandaken ko na. Ije emergency hospital ka no, bro. Sikapay nga rod ti makaamo ditoy. Tamapanak ije ospital. Anya tinapasamakin ni ama, ina. Miko? Nagkapkapwam. Binirbirok da ka. Ladingitek,
No jak nagaw-awid ina. At dakla ang mat dito'y syudad. Nakaturog mat ni ama. Madanagan nga rod. Taidi, saan ang makaturog? Ngam ita, kanayon batan ang maturog. Ngam masadot amangan. Nabayag ka din akastana, ina? Uwan, saan pa yan ang nanganda ita? Riingak nga rod, tapakanak. Sige man nga rod, anak ko. Barang kayat na timangan, no sika timagpakan kenkwana. Anya ti kunam, anapanan ni Miko, anak ko. Napan ka no iti ospital, ina. Agsakit ka no ti amana. Apayin nga nga agsakit ti amana. Maamuan ta no sumangpat ni Miko, ina. Hala, sapay ko maata maimbagan at agos ti ama ni Miko. Sapay ko ina. Kaasimat no agbayag iti ospital. Agkararag tayo para iti panagimbag na. Dakkel ti kaasi ti apo. Day talaang ti maitulong tayo ka ni Miko. Mabalin nga ta, amapan ko matbisitaan iti ospital. Ida magmupay kinim iko. No kayat na amapan ka iti ospital, anak ko. Ama, agreeing kayo kuma, tamangan kayo. Siyak timang pakan kada kayo. Miko, adda ka. Wana, ma. Aday nala ka na imas sa makan. Bangunan kayo, tagsango ta amangan. Napanam ka di, anak. Apaya nagpukaw ka iti naunday a panawan. Lading itak, ama. Santa pa'y pagsaritaan day ta abanag. Mangan tayo pa'y, tapno pumigsa kayo. Anya ka di day tanaimas amakan. Bulalo, ama. Agpapigsa kayo. Tapno intamanen aganop ije bantay. Tapno makasidata iti ugsa ken abuyo, ama. Nabayagan na jak naganop. Ura siya, ama. Isong agpaimbag ka. Tamapan ta aganop. Ita, tainyawid tanti amam. Maragsaka na, tanakumbinsir mon amangan. Mangrugi manen apuliksa. Masapol akanayon amangan. Tulungak nga agwatwat. Tapno makapagnamanen. Mapan kami manen ije kabakiran. Karkaritin na ka. Idi katatiwan ka tumarayas sumangat ije bantay. Isong nga agpapigsa kayo, ama. Tapno makapantamanen ije bantay. Aglumbata manen asumangat kan sumalog. Magan tayong arudan, tamabisinak. Nakaluto mat siguro ni Suraya. Itaman pa'y nga ibagam amabisin ka. Kailiw ko day ta sa Tapno ipakita kiti anak ta. Ngawan pa'y makaatiw kanyak no panaganop ti pagsasaritaan. Bro, naibagam ka din kadagiti dadakkel mo, ti maipapan ka ni Ira? Saan pa'y, bro? Aguro urayak iti umno agundaway. Amangan ngamin numaklat ni ama. Masapol ang maibagam iti kasapaan agundaway. Amangan numakakita manan iti pangipaasawaan dagan ka. Sana mabalin. Nila ang ira ti ayayatek. Isola ang ti idatag ko iti altar. Saan mo nga ruden nga urayen ang makakita damanan iti sabali? Sige. Inton makasangpeta kay Jebalay. Ibagakon kadakwada ti may papan kini ira. Agawaan, bro. Narigatan, numaunanda ka. Saan kon nga ipalubos, bro? Aday bagak kada kayo. Ngam sapay la kumata maawatan dak. Ama, ina. Ibagam lang, iho. Anya ka di dayta. Adakayan ayat ko amay saan negosyante. Naduras ti negosyo na apagabulan. Ado ti parokyano na iti sabali apagilyan.
Isang pet mo nga roden, tatulagan tayo ti sagrado akalay sayo. Masapol nga ing grande akalay sa ti mapasamak. Ha? Agpaiso ka di, ama? Agyaman ak unay kada kayo. Isang pet mo iti kasapaan nga altaw. Tapno makita min ti manughangan mi. Agyaman ak unay ina. Itamot laeng. Inak ayaban ti babae nga ay ayatek. Agmano akman kada kayo, apo? Oo. Nagpinta sa babae tinapilim, iho. Saan mat, Pangulo? Saan man, iha? Ala, tulagan tayo nga roden ti kalay sayo. Tapno maangay dito'y balay a mismo. Kayat ko, ing grande akalay sa ti maangay. Agyaman ako na ama. Dayto yan ti makuna, asagrado akalaysa. Sagrado, kan ing grande akalay sa. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Sagrado akalaysa. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito nga estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.